eye kuma wakta wo ye no ho se akwadwo besia nso wo se wo ye bidampo o wo yire na ne yire krampo won fa ne chida nti ho ne tibia na enfensu su na nuti na penfo ka se don't judge a book by its cover no na ye boa wodi ne ho ni papa eye Emilia bro birthday ni medie bi ato no so e friend okuku seku the talk show enkrofo ayi kwanbone so ofodi o mafa sansam na Emilia wotenase a eye na pamfo ni o motwetwe enkomo na ye boa epio se efia na wotim na danfo pa epesa nkodi awudro begu na duane mu na dum nyame obo so bo asase energy ne nkwan ye saade anka sabresi wewu anaso nsiedo a anka na danfo energy ne nkwan efrinse na chese okuku seku mayenko Emilia talk show so yenti enkomo ni nyina ne ekosi yemra na woyere me de me neyre batmawo wa ware pen me wale da okay ma wona me wale wa wo besen me mantafo na unwu binka ho bia me nrufi na tawia betowo dia asedan Kenya unus say me nrufi na tawia badia say bia wo free how be do free say wana mpran mu benti no wo ne wo ho yeah oba wo ne won tafo mo hostel tafo ne nya besen oh at least I feel no more call 7 to 8 yes yeah oh nice abatan yo ya ana we jabo ba na so oh ya me tunu nya mo no so nse me no madwuma no ye na ese wo buase okay ntina me nso me tikumase ntino ono won ne ba mo ana wo ko ho me tumo ko nso tumo ba oh fine da be na wo ye ne ho ade me ni ade ne ho ade da be na wo ye eno de musa me mpacho me sro ye de ne ma egu akonti ye hwe ensu nipa de suro nipa sanity suro nipa ba me wi ase amewo ade amadan fo pa de ayemia ayemihia amemi suro nipa amama nyi nipa nyede eni mo masitene mabrabo madam fo amene no ko na krana nke benchi bo one of friend say na na we nam se me pacho kuma se dai de mentumi anyedai ahan bi mtinya me adom mabo me sesen kakra no na me ba be fi am se mate nua ba wo bai Santa table si ho se ya na me say wo no mot na me fruteli ni ade na so me hono ma head abubo ayi bi am sheshe ayi bi o ma unsane onyoma wo drinks otumo tra ba ko tra miyu de etoso me ensan we achi se enu okokotu ni tini se no de ade ye de aduru ye de egu me ba ye na no se wa no mawi am tsasa ene obanum de na kan so ye de wo ye okay ti dan me hu ne e kan me insane te dia me susu no dia metobia no dia bedi kan me de kwa echi na dia aba foforo bu ana sparring data kan se na be abetimi anom de wani mu no ntamama na free ho nti me tra kwa echi si nti ama ye kubu asem a waka no twiro kunkun no no me dia ye me story osini pa wote wa adwen pa na adwen pa hwe wo so ahobrase bobo ho ban wa akwa nyina Timetra me koko yi ya de mona me de abehye mu de mente so timi hwie ye na pu ehuru saa na msa ade amente so aspire na very well sister na aspire madam funu so ko na msa na tie de amenye de mennom tese ayin paper na huhura yesei o ti ma kasa na me kwato twene ye menso me nim nipa oba me nchen wa na oba ho ti wa na me twen fon ye de friend no na msa ya soma wa na so de o kan wasempim me de me ma won kwa na msa ya soma wa na ene wo ma o soma no ka kire o mo sa ye de anye twuma me nua ba sa me no betna he wo gina fon no so sa wa ntumi anka so na me se ne ma to atwene de wusu su ya me bona dan na impress ma wondo so ye de ba so
Send you well, send car carry be a day, me. Until bear 1 week time. Nana dear Sibia fracture me. How? Nam said, dear Nessia may fancho. The dear Nessia may fancho. Meaning, dear, why me busa one cannot cry day, answer me to me. Many problem. Sister be seen them, Madame from to move frame it. Dear Sibia fracture is saying, meaning on one a pussy our ray, and no, so soon I die. Meaning, Nananko, or dear drove be good, I dear drove a becum. Oh, I'm what say. Mimi, well, my family boxer, or my family singer, my family retaliation. A dear until I will be coming what for when we Mimi Abba. And say, Mamma Suruni Pa, Kasa. A mamma Suruni Pa. Mestre say Milia, Miss Okuku Sekunu, a bishop in Tumum, over friend, I'm some come up with some I do I am now for forces your mobile hono. A be yes so branca sancasa, a ya shake we a young friend, a quaintua.